hole ka chana lo thil thin tu song song te in zawan chi bai vek ule tun tu ma chuan Israel tan rumrut tu Mike Pompeo dema hlo amhingin red wine Pompeo siam ti thu kan ngai thau dona e thui si ti lorin omazi ani e US Secretary of State Mike Pompeo chu evangelical Christian thatak mai ni in President Donald Trump cabinet thin zinga US Ambassador Louis Nikki Haley nen khan Israel rampo khovel mamol phopo don lova ran rumrut tu an nia tun ka ni lai ni khan Trump admin hun hong zel felnan Europe ram then khat le Middle East ram te toin Israel to chuan soi hat a hlo hle Mike Pompeo chuan Israel ram atloa a om lain Israeli Defense Force IDF te la chuan Syria ne nan in rina Golan Heights vela Iran sipaiten khor na mun le haral thuam chek na muna soina mun som zet chu F-16 mangin anbom heka Syria ram chanchin Golan Heights atangin Israel be na tora manro chebruk na mun te ominan soya Syria tol chung chanchin bu sana news chuan Israel thona ten anram chungan be wangin Syrian sipai pathum thi in hliam som chuang an omani anti Syria ko pui Damascus khodaya Iran sipai Quds Force le Iran Revolutionary Guard Corps in benbel na le ara thuam dana te po an bom ni an soi Israel sarkar chuan thu chiang a soi lova IDF tu pong tu Jonathan chuan mun bituk target big pariat chau bai ani thu a soi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Syria ram chunga tanga Israel bai tumna thil le ruam hanna reng reng chu a hlo chamanga chandet lovin a om lawang tin Syria le Iran ram chu a vawzuya Israeli Defense Minister Brigadier General Benny Gantz point Israel ti na tumna chu natakin chanlet zel anienga nule natakin azuyang tin Syria chu a vawzui bok Syria ram chunga hian Iran chuan Lebanese Hezbollah heltele Shia Muslim portion kha chu vut lianin Israel bai dan tur aral rel dan te zirtirin aral thumin an thuam bok thina pu ania chu baka Gaza Strip chunga Palestinian helte chu sumle ral thuamin an tampui thin bok ani hetinga nam chen om maya Iran thlop hel hoten tombu kan khur hi Israel chuan adu lovin angai theilo hle thin ani Mike Pompeo US Secretary of State chuan Israel ramatlo hian US Secretary of State dangten an lati ngai reng lo angin Palestinian ho tamna le chenna an ram ho thin West Bank muna towa tin Israel ramin kumsanga zakwa somruk pasaria Arab Syrian ho tenena 6-day war laya an ram chusak Golan Heights ram US in cover ram dangmit me veng lek lova tramet mid den kumsani sompariata Israel rama pompuin munte ato boka hei hian soisela hlo hle ani Mike Pompeo chuan November ni sompakwa khan West Bank ko pui Aramala ko bulloka Juda te in bendel na mun Sarbiniami Industrial Park bula Grey patanga wain thami siam na mun sagot winery te to bokani hetinga Juda te in bendel na mun Jewish settlement atlo hi Palestinian ho te chuan an du lo a balloon chi sang ham puarte an lo chua trewani Mike Pompeo chuan heng hun moi le nuam tak mai te hi US Secretary of State te zinga tlo tu nung ber kan nilawang America chuan Israel ram chu nget takina din pui tata engti zong po in ama do dal na chu ado tat dona West Bank rama khole tuite omtir na do dal na chu ado tatang tin Antifa ang defa left wing movement an siam boycott divestment sanction BDS tia Israel ram do dal na le Palestinian ho te dikna hum hal na kalpui tu te chu thalawati thule BDS movement thil ti te chu Juda te huat na thil ti ani ati mi mai ani sagot wan area tlo chuan an oin siam chua product of Israel ti emo made in Israel ti azik turin atia chu tenga ziak lo do dal le do lo boycott tu ram te chu US chuan palzom don lawani ati boka sagot wan area hian kumtin wain nuai ruk an siam chuaka za somsari chu US a tax free manga thon lo ni in sagot wan area chuan Mike Pompeo ming choin sagot Pompeo ti wain tui takan siam chuakani Juda ho te Israel ram hi ma ko sanga tanga grey patanga wain siam thiam le ming thang an lo ni to a
an nun phung culture bet tlatin uain ruin omsu chuta chuan in sumlo na omani ti Bible zirtir na ero an vong thathokatin uain rui mangle rui boy omlovin an kut puini khwa a uain in te chu an la war em ani sagat uaineri nei tu te hi Florida State US chuak the Folic Family Duty Free America ni man nia The Associated Press News chuan anei to pa Yakov Park hian West Bengal Judat en benbel na siamnan US dollar maktaduai nga point paruk athoa US a Israel ram tan tu politician ho Republican le Democrats ta campaign nan US dollar maktaduai khat point pasari z suman hlo thina ni sagat wineri hi Jabal Al Tawil bula omania Mike Pompeo chuan ampuna tawani sagat wineri chuan kumtin wain noi rukan siam choka European Union Court of Justice chuan Israel ramin West Bengal tanga Judain benbel tumte thar chua tin laklu le khap aduani European Union ram tam takin Israel ramin Palestinian ho te dikna le chanvo chu sakle ubbe saka puin asoi selfo thina ni sagot weneri mun Mike Pompeo na tlo chu Albert City Council chuan an du lo hle a he Albert mun hi kumsang hi tanga Palestinian ho ten helnan nei chiam khan Judatine 90 boy zelo nan hung vekani Juda ho te hi West Bengal nilovin Jivat Hamatos is Jerusalem lama po noi hi sing ni an omani Mahmoud Abbas Palestinian Authority thupuang tu Nabil Abu Rudaine chuan Mike Pompeo sagot huna to hi international law bo chiani atia Israel le Palestinian inkara remna zonga inbiak na mun pui ber bakat hanan asruai chuan Reuters balai hena Palestinian ramda in dana bo chiatin aminga Pompeo woin phua chu apartheid woin ati sakboka apartheid ti tongkam hi South Africa rama mingo tlem te ten colonized era anga mihang black an obbe du na tongkam kumsum ni pasari z zelan khungbo bihang anhua South Africa president lo ni leta Dr. Nelson Mandela hita hun lai tanga lar tak thin chin thirna du lo na tongkam mani hetinga West Bank huna Judain Bank belte siam chuan hun weneri hi khwalzin te hip tu torla ni in Palestinian thlop tu te ro chuan aramruk sakatanga wen siam chua ti in an sei sela West Bank chu Palestinian ho te chen na ram tur le independence an mo kwa an thunun ram tura an ngai thina ni mase tamen min chuan West Bank huna CA rian ti huna Jewish settlement le Golan Heights mun then khat chu Israel rama apompui nget mi towa chu wangin chunghun la boina chuaka Israel military le sarkar an lo che dewani point war crime monitor zonga International War Crime Tribunal dahagi huna kinna le hekna om thinang chu apum peltir theidon ani West Bank huna CA rian tia chuan Judatin bank bel na sain za somsari din mun an lua companies an hi chuang anin bun nget towa Al Jazeera News chuan Juda chengte chu minwali sing rugan tling atia anjinga American Jewish te omin company po German Netherlands atangten an oma banking tourism company le technology farm te aom teu to ni Human Rights Watch te chuan chung companies an hi don te chu danowaram boila in bank bel illegal settlement ti in apua hemi wangin Israel sarkar chuan Human Rights Watch SWR mi le sa BDS boycott divestment sanction khop tuwa pu te chu kumsang ni som pasari khan Israel lo phal saklowani SWR le BDS te hian in benbel na tura malak na chu dan lo ti in Palestinian refugee maktadoi tel te kirle na turle Palestinian ta na zalen na rorel na diklen kluklan na freedom justice equality putin khovel ma antlang au pui thina ni Mike Pompeo chuan BDS te chu cancer angani ti in West Bengal Jewish settlement atlo na huna press conference nein he mun hi Israel ramlai li ani ati hmia kumsang hi somni pakhat January ni somnia Joe Biden chuan White House aron lua chuan President Donald Trump Israel ram chungchanga thutluk na tam tak alo siam to te ati dang lam do nem ti chu American ni puite le khoweli na thlir thup me ka ni Biden admin chuan Trump admin malam sangkha zakwa somsari pariat Hansel memorandum angin West Bank hi en kol mai thei antibok
Mike Pompeo le Trump admin te chuan kumsani som pakua khan Israeli in beng bel te chu dan bo chianga ngai theina om thin chu an du lova Israel ram chunga an pompui ani Mike Pompeo hian Israeli Foreign Minister Gabi Ashkenazi nen Golan Heights chu Israeli Air Force Black Hawk helicopter in na tloa Golan Heights an tumani Golan Heights hi Mars sang hi som pakua a Trump admin chuan White House sa Israel rama puanga President Donald Trump an hning zia nim he lain Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu po atelani Vui khachu President Barack Obama bula Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan kumsang ka zakwa somruk pasari 6-day war laya Arab Muslim ram an chusak Golan Heights chu Israel rama pom saktora angen tumin Obama chu alo nui ni nan soya President Obama hun lai term ni kumriat lai US Vice President chu tuna media President-elect Joe Biden tho hiani President Bill Clinton hun laya Oslo Accord an tiangin West Bank atanga thil siam chole tharte chu West Bank ti labela da turan tia chutiang ni lovin Obama admina kumsani somparuk khan Israel ram siam anga chin chiana label pek ani chuan choi fine thei ti ani anti ma se Trump admin chuan made in Israel mo product of Israel ti turati mi amayani Donald Trump mi deal peace plan ang chuan za som thum chu Israel chan turania West Bank muna CA riang chuan Judai ram le Samaria ram then khat atelani tuntuma Mike Pompeo US Secretary of State in Israel ramato hian Prime Minister Office Prime Minister Benjamin Netanyahu nen press conference an naya anupui nen pathian khopui City of God anlo ti thin Jerusalem Old City te Jordan Valley muna As El Ahud anti Isun baptisma achan na munte Israel faten kumsumli nuwa ay gupta tanga Jordan luipuyang kay na mun niya soite at tobokani mitam tak chuan Mike Pompeo le Nikki Haley te chuan kumsani sumni pali hian US presidential election an churing tu an omnualani Mike Pompeo hian kumin US election dona Republican National Convention na ilayin Jerusalem atangin video mangin thucha soya mga kusanga tanga pathian khopui Jerusalem khopui moi takle him tak Israel ram khopui atangin thukoron soyani ati khera khera faktu le dem tu aninzat nok mai Mike Pompeo hi Donald Trump thop burtu CIA director lo ne to ania tuntumi US presidential election chungchanga final result la pun chi lo le election system buai omangan soile Truman Biden he lo anga sei chu alapom ve du lova hetianga jin chuama lok hian Washington press conference US Secretary of State kania President atan Donald Trump lak luna voi ni na tur chu thatakin akal chawang atini